FT modove digitalne sa potačuran. Pozdrav, evo nas na Tari, planini Tari, nacionalni park Tara, pota referenca RS 0004. Trenutno smo na jednom putu, novom putu koji spaja Taru i Mokru Goru. Tako da kad se ide ovim putem možete lepo da aktivirate Taru, isputite se na Mokru Goru i aktivirate Mokru Goru i možete posle da se vozite voziće na Mokroj Gori. Danas je ova aktivacija deo, malo smo proputovali po Tari okolo, krenuli su Mokre Gore, napravili krug okolo do izvora Lađevac, manastira Rače, klisure reke Rače, zatim tamo dole do Perovića, popeli se ovamo gore preko Mitrovca i došli ovde da radimo. Jako lepo mesto sa pogledom na jezero. Marija će da radi SSB, ja ću da radim FT8 i FT4 modove digitalne sa specijalnim pozivnim znakom Yankee Tango 7 Papa Oscar Tango Alpha /Portable. Htio bih malo da kažem zašto sam spremio da radim FT8 i zašto u poslednje vreme govorim da ću dosta da radim FT8 i trudim se da radim FT8 na aktivacijama. Dosta aktivatora radi SSB i ja lično, a verujem i da mnogi drugi imaju dosta problema sa prijemom tih signala zbog QRM-a. Ne sa prijemom, prijem postoji, ali se signal ne razaznaje u tom đubretu od smetnji. FT8 može da prođe te smetnje, provuče se ispod njih i ja volim da vidim da ljudi rade FT8 jer mi to daje mogućnost da ulovim park koji inače ne bih ulovio od kuće. Isto tako i ja želim da, što se kaže, da vratim tu uslugu i da radim FT8 i da omogućim ljudima isto koji imaju smetnje da mogu da ulove neki park odavde iz Srbije. Echo Alpha 9 Echo. Echo Alpha 9 Echo, thank you for your patience. Signal report is 59, Roger. Roger, Maria, nice to meet you. Thank you. 5959 from Ceuta, North Africa, 73. Thank you so much, 73. This is Yankee Tango 7, Papa Oscar Tango Alpha /Portable, calling and listening. Lima, America 6, India, Raju, America. Echo America 5, Italy, Queen, November. Romeo 6, Golf, November, Papa Mobile. Echo Alpha 5, Juliet, Golf, Quebec. Echo Sierra Mike 5, Delta X-Ray Tango. Echo Alpha 4, Hotel Yankee. Papa Delta 1, Bravo, United. Sugar Mike 3, November, Radio Yankee. Yankee Oscar 5, Oscar November Kilo. Mike 7, Charlie Zulu Bravo. Mike 7, Charlie Zulu Bravo, thank you very much. Good evening, 5 and 9. Thank you, you're 5 and 7, 5 and 7. Thank you, 7-3, Kirzet. This is Yankee Tango 7, Papa Oscar Tango Alpha /Portable, calling and listening. Mike 7, Yankee Papa. Mike 7, Golf, Yankee Papa, okay. 5 and 7 for you, Roger. I'm with you at 5 and 6. It's nothing in the Okay, thanks for the 5 and 6, thank you, 7-3. This is Yankee Tango 7, Papa Oscar Tango Alpha /Portable, calling and listening. Papa Hotel 5, Charlie. Papa Hotel 5, Charlie, good evening. You're 5 and 9, Roger. Okay, Roger, you're 5 and 9, bye-bye. 7-3, Kirzet. Echo Alpha 2,
Delta Tango. Echo Alpha 2 Delta Tango. I was waiting for you, Manuel. 5 and 9. Hello again, Maria. How are you? Echo Alpha 2 Delta Tango. 25988. Bye-bye. Thank you, 7-3. Bye-bye. This is Yankee Tango 7 Papa Oscar Tango Alpha / Portable calling and listening. Papa Delta 2 Echo Tango. Papa Delta 2 Echo Tango. Thank you. You're 5 and 9. Thank you, Bravo Gagosi. Thank you so much, lady. You're also 5858 near Amsterdam. Good luck with the Porto station. Roger. Roger. Thank you, 7-3. Bye-bye. Kiro Z. Golf 6. Echo X-ray Foxtrot. Golf 6 Echo X-ray Foxtrot. Nice to meet you. You're 5 and 9. You're 5 and 9 with heavy QRM. Can I have your name for the box, please? Over. Yes. My name is Maria. Roger. Thank you, Maria. My name is Jeff. Juliet Echo Fox 7-3 and good luck. Thanks, Jeff. 7-3. This is Yankee Tango 7 Papa Oscar Tango Alpha / Portable calling and listening. Tako, sada podesili smo loger ovde da treba nam cut, initiate, evo ga. Aha, dobro, što nam treba je već GPS. 7 pota kroz 5, 7 opa je Roger. Thank you for the Papa Lima 1522, Papa Lima 1524, and for the Papa Lima 1517. Thank you so much. Please stand by for Philip. Roger. Of course. All the best, 73 and 44, and get me Felix. Sierra Papa 2 Juliet, Yankee Uniform 3 Foxtrot Mike Sierra / Portable. Very good morning. Thank you so much for that tripper there in Poland. Your report is 5x9, same park reference applied. Yankee Uniform 3 Fox Mike Sierra, so Portable Sierra Papa 2 Juliet. You are also 5 and 9 in my 3 parks. Thanks for Romeo Sierra 0006. Good luck with the activation. All the best, 73 and 44. Yeah, roger that. Thank you so much. Enjoy the activation, enjoy the day. Most important, have fun. All the best until we meet again. 7-3. Dobar dan. Drugi deo videa ili drugi video, nemam pojma. Evo nas na Mokroj Gori. Ovo je ono mesto koje smo pominjali u prethodnom videu kad smo radili taru. Znači ovo je mesto na putu između Tare, između Mitrovca, Sekulića i dole do Mokre Gore. Jedan lep vidikovac sa jednom lepom nastrašnicom u prvoj zoni zaštite Parka prirode Šargan, Mokra Gora. Park sondira reference RS 06. Marija trenutno radi SSB. Ja ću posle da radim FT modove digitalne sa potačuran. Ja ću posle da radim sa računarom FT modove, FT8, FT4 i tako jedan vrlo lep predeo, vrlo lepo mesto na Mokroj Gori za aktivaciju. Shake you parks on the air. Papa Echo 1, India, Sierra Papa. Papa Echo 1, India, Sierra Papa. Park to park. 1, India, Sierra Papa. Calling shake you for parks on the air and listening. Park to park. Park to park. Thank you. Yankee Uniform 3 Alpha Whiskey Alpha / Portable. Yes, okay. Good morning, Maria. Yankee Uniform 3 Alpha Whiskey Alpha / Portable. Znam. 5 and 9, 59.
Roger. Thank you so much for the 5 and 9. You're also 5 and 9 in Romeo Sierra 0006. QSL? Yes, Romeo 0006. Wait, I have to run for an umbrella. Everything is flying around. It's starting a strong wind over here, Roger. Yes, Roger. Fortunately, we have very nice weather conditions in the moment. Please, Ron, stand by for the second operator, Roger. Yes, one moment. I have to find my pen. Everything is flying around. Good, LS 0006. So you're on the look, and now I'm expecting another operator. Papa Echo 1 India Sierra Papa Yankee Uniform 3 Fox Mike Sierra / portable 5x9 same park references apply. Good luck. Thank you, Philip. Also for you, 5-9 and the same two parks, 0219 and 0238. Roger. Roger, go grab your gear. All the best. All the best. Have a good day. Hvala vam lepo svima koji pratite sadržaj na kanalu i koji se interesujete za Parks on the Air program. Jako lep program. Drago nam je vrlo što zaživljava polako, ali sigurno, jednim delom zbog ove akcije sa specijalnim pozivnim znakovima POTA koje je SRV uzeo i napravio je tu akciju, moram da kažem, velikim zalaganjem Milana Pavlica, Y7X duplove i naravno Marija koja stalno gura POTU i stalno gura sadržaj, radi dosta i što se kaže veliki ambasador POTA programa u Srbiji. Mogli bismo da je postavimo jednom prilikom za mapping reprezentativa i nekog reprezentativnu osobu za Srbiju. Dodatno pored mene ona se odupire, još ne da se, ali vidjet ćemo, možda je nagovorimo. Zaista još jednom hvala stvarno na komentarima i što pratite kanal, znači nam dosta i oni koji još nisu u POTA, ne znam šta čekate.